Orang kami pasang wala tiyo tutulang namin. Tumpong namin sa tuwarang o pong namin manurong. Dan mga kodang sablay. Dan mamang. Ilok na tua-tua, yutur na kanakay na malin ni Ewing-Ewing, rotok tau masopa, kami hula-hula muna, ibu mardong akebe. Oh, ito lang. Asa kami mana ni Bina ka muna, sino na kapapana muna to oras na ngajol mao. Tudalok peto ka muna, narabotan na pabagan aloma, tuturuan na ka, nabotan na nati. Asa dohonong mamang noro, asa bagot na maranjon na natumuti rubian, horas man to kami hula-hula muna macalo. Marlibagan naman yung mamang borangin na mga jadi memang baru, wah, nggak boleh aneh. Tulang. Amin, ang tinuloy ni Bahupuman ng Nalaro. Ikut makar hari. Pos maromo, alay yamang baru. Molo be, kola namang dire namin ang buru namin noon di pasar kami, sana silok paubi, dua silok pagaro. Sana nabutan uli, suniro ang darabutan natin. Kami tulang. Kami naman dalawa, sabak pa din namin. Asalahan nila lang mamahol buru namin. Kaya kamu lagi girangi, itorbaan alang-alang daily.
tong mamata di Bataan mangko ipaso-paso na. Maju So kani mamang moro. Wala natin ma, dito lang namin. Pagka magsititi alas pa doon matuhasatan ni. Pama, pati na. Oras! 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 Ang tulang sa vlog. Oras pa, di amura yan, di muna namin. Oras Mamang Maruko, oras Oras Mamang. pa, kamura. Pajalang na King, pajalang, kay dia. Okay, kami kalang oras. Kuha dua baris tabay, masuk ke ama diso. Asay po hatok, dua baris. Masuk ama. Masuk ke ama diso, na satu. Masuk ama, masuk, masuk. Dua baris tabay, dua baris. Dua baris, satu. Ya, dan pemaham ya besok Pak ikut ada bangunan dulu. Oke, kami bayar orang.
Mauricio. Ay, matamo. Ah. Hello Nami. Oke, gabi. Isa mo kung ang video ng tipo. Pirim baboki baul-baul Pesalongan. Pirim matot di bulan salungan nak julu-julu apa kawan. Ope di bulan yang tulang nami pasatang tu apa. Minum na tiu. Kayu nami cuma tare batalan lak dot tujulan hari. Saya tioma muat tiom muna dabot dulu mo amuna dia kabang wanita yang nami cuma tare ta. Asa dorong nami son nama tuai hari yang nama hal tu na negan di durubian. Or sa amin naman chano sa hindi na pedo abadi ako ng mga leyan. Yun nga dito. No ay pe langsung mana mabita amin ta marami mente. Yung sumima, unuran na katulong. Gabi. Iban buhay pero kung si Pinito dinok pinasaan mo na tuhan na sa namin. So kung nilok ngayon, kata ni Raja Ima, pilpok kibahulbal ko sa longan. Pilang tokton dinami, jamuk-jamuk na nga kapanamautan. Matutu. So kung ni Raja Ima, molpiyo ng pasat kami tuhan mo, boltuk sosok kay was mo, manggotil mahamoy si Iwoy mo Raja namin, matangyang mahan kawat kalibata, asa anggiat na tapestaw sa liryon. Kaya mo, nukpuro mo, anak namin, nukparongan namin. Di dia pinasila malulisap parang nalobak. Sa marlobak ikaw pagod na sila. Namangihod, boy lang, tu sangap na hamo, patupaw namin, marhide-hide, yan akot ta, na magsalo paso-paso pag mga sarpos sa liryon. Asa na hulong na yung masangunin ng iskretua, si Titi masihog pagulang-gulang pangaraho na, o di pinwal piyo na humasat kami tuha marajan namin. Tuhat naman naman ko hipaso-paso na. So ano yung marajan namin? Ito ko boro mananggali manapol mananggali. Kung may disumpay ita, wala disurata. Marami na mahita. Alani. Para pusin nami. Gabi. Jadi sunod di bulan yang suto boro pe pengantin do tawang boro nami nok sa desa mahamate. Grabe ka lang, grabe.
dibuat untuk membela kayu. Orang Batak, bukan sembarangan orang Batak. Kita dendangkan lagu Melayu. Nuk silent ko lagu Melayu i. Bain ahani si Raja Uluan niate. Rita, ada kita na ulap ke. Baik damang di hami si Tio las padomo matuhasahana. Siang dia mulai aku
Iya. Jalak kita hula-hula. Malutong pedang sikop di salud ng kapajalangan. Gabi. Ade, Iya. ay boras di harap-kadangan doon na, oras ma ng pe, sumar si jalangan. Gabi. Mula kahita tuhul dulat ta. Mula maparumain. Gabi. Marhite buat-buat namin naong adop di pamuna di atas di pigapasu imay dangan si pelohot digijang na deke. Matutur raja. Tagyang nami may asangya matutu rap pamu udur tudolok tutoruan. Roka gabi horas-horas matutu dihela nami dohot nang di boru nami. Matutur. Datua-tua do nama dokon asan itu pamahudali mo tio besokuna. Tusono pedi kinahuwag kami raja namang baru. Dewa tamat tong namang bahui pasukan. Matutur. Sirok ko ti mardonga mo lihat eta jalan ma. Gabi mang gabi. Kamu hula-hula. Iya. Doto bere bawa naging nunga mazalo pasu-pasu parmodongan sa saribeon sa joroni tuhani alani Roma hami akatulang ima na pasahaton dekke na diyo dekke si mudur-udur dekke si bailohot di atas pinggan pasu yo di atas ni idan alas alani martangyang mahami tomat terewata agia malas partodiomu Homma barita gawe di hamu tupaon ni amat tanah batu ada. Alari dohon nami sobat dohon ini tua. Titik masih kepa gola-gola ngapa karau na. Oti sosalia bedek kena upasat tami saya amat tadi batama manggogi pasu-pasu. Somo lima hasada siap kami tulangmu mardong maulad. Maulad tulang. Sama tu. Makan isom hami hula-hula lipong manang tulang pasahat kedekes kokin asa tapahong. Ini duduk dot boruk pun di bagas satu kilo. Ison hamiro boru hasian doto bere hasian. Mabuan teke sitio mardongan idah las. Las ido pasuk na pasado ku bere hasian. Las maroham jelatio ma air inum. Asa si gabi si oras kita ada tujuan nari. Saat madeke sitio saat madeke horas iberek kudo ibu rukri bersatu mau lihat ini kita salunna mau lihat tulang. Jalak tulang tay. Iya, jadi Mang Baruko. Kamu jangan satu partai juga. Kamu jangan anak kiri. Walau bersama Tiawi kau, di Johor asing
Dangat sigo amang ijok po alay gudang. Ang ngabi paruman. Wala ba ita kami paruman? Amang. Lang buya jarang. Ikot tuluheli. Matuluheli be. At tunggot tangon. Wala temani Tuhan. Macalas rohanami huberek kami dia partikian na ulina rin gano. Raja ni dahahang dia kaparhudul. Hamu mahape dahahang nami dihadarin titi marakupi. Sahado na kinunga upasahat kami tu hamu na ima upasuhut na sahat tu hami. Gabi. Upasahat kami do taruli do hamu ima dijuhut upasuhut na siya kami. Di bagasan upasok peto. Balgado hujalo kami ima sinamun di buru munay. Ima buru nami i. Ato asa ulilas marohamu. Tung songono pinang upasahat kami. Hatani na tua-tua nomor do kasabagon nomor halton na dolok nomor rubiang. Oras mahamu dahang namin majalo. Oras ma nang hami na mangalia. Matuloy. Jalong. Pasam. Pasata mo. Jalan. Ano pa ita ba sa jalan? Jadi maula ati matutu di hamu apara siduli nami marga manulang. Gabi ma dahang. Songon dulu na tua porta turen na simangguli di jalo hamu do sinamot ni buruta do hami haduli muna maule. Ima tutu raja nami. Jadi di hamu apara siduli nami Banunga ipardua hamu hami sinamak ni buruta Gabi. hami pelas matuturohan nami bahoy non siyanggi ma tutong setu hatta na mangalian akka kacang numur di hita saluhuna Ima tutu. sa dilihat tutong akka tuguni akka perpemilion di hita antara siya lipong tu si manulang. Gabi raja nami gabi. Jadi tungson nirut niya tu ape asa arirang nomor hamten na dulu nomor rubian oti sadia pe nani calon nami setutong ma tuhatta setutong ma arirang nomor hamten na degata di rubian poros mahamil majalo lam tugadara di ma dihama para nami na mangalian. Ima tutu. Jadi tarsongon yan abang taringot tu bereta dok boruta tohoro hita na barungat tubu alay molos takasna ikokoro na makatahonon hu bereta do hu boruta Dari sonima dihita nomor dongat tubuh di hari na union di hari na dinggan di bukit union di bawahnya Tuhan nunga pasadahon antara dua marga margitehon ibe berek dohot dulu muna Ima tutu. Ima tutu. ala ni ima tamay tamato mula kito materi bata ala ulong tuluhan asiruhan na dihita ipasu-pasu ulaw non sikop sa luhut na laos di bagas sa tikyon nunga di pasahat kamu songon sinamot naong tinalo muna siya ni botok sinamot ni burutay nunga di pasahat kamu bagabi matutug horas Ima tutu. adi pe las rohan nami jale songon nero ko nakanin nero ko ne parak ko nakanin burutay yang di video so kamu tujulo nami asa hubo day asa di boto na sida o doso de tujulo nami buru nami atahon Isodomi na tu dahang. Jadi semuanya teman Tuhan gabi mari hita gabi mari salah horas Ima tutu. kami ma tu apara nami Takas mai raja ni dahang. Hami maroma jala kamu. Kami ma atong pada nami. Lau hehe nama hami tenna. Lau majalang ima raja di dia partuhu nami di dahang nami di parhodul dia kaulah. Pai mamu sino partu sibah.
songonima di hamuna tusodo tos ijoloka pas ijoloni nyon bisa leku kalau tuh sama kosobe makatahon ala guru nami doon ate unang songon na haruhamda diulaulas ni roha sadarion dan kolang kaumar si roha doho dohami alanita yang nami matomata ng ortua de bata anggil tutu di pasu-pasu mah guru nami doho hela nami gabi keluarga lamar si roha marhite la ulaulas si roha kupas hatai manon kulos pasamot mana moti nauli mana moti nadinggam mau dihamu lain nami doho di botonan hulano dotonan nami molo hurang guru nami ate to ajari dah naposo do bibana alana ibana pe perlu do bimbingan siya kami na toras na terlumubi di botokku selaku si matuana terlumubi di hotera jadi ima pangidon nami ay tuhamu guru nami boto kami gudam do pe kana hurang ayon do pe ibana marumah tangga jadi akka pengalaman persejarah ajar hokamu tibana pasatonay mulus pasamaton sahak mana ulit sahak mana tinggal di habang kerajaan di pamboron nami asa sahak sulu sahak tubortian tinuguma sahak erodang ulang sahak mahliling mangolu sahak tupanggabian jalan di ramon itu apa pakai nami bahan nama naik pasang ulus pasang memahami tulen nami botonan bahan nasyari jadi panggilan nami itu helaku tinggal hal dahulu kelas biro harus video nami sekamuna ajar-ajar lima amak hela untuk udang do kekurangan niu saya udang do kekurangan niu jadi kuna sabar doa muna hela mengajar jari mengajar juku jadi manusia adalah orang sempurna jadi di hobi berdu bunga sapi sadar yo masapi hamu nama jalo pasu-pasu berbagai solusi ajoro di Tuhan kau si tahu udah dah dong nomor meme nomor keluarga kau dipikiri mah masa dipanah udah mau pikirin asing-asing kau hok mah di rumah tangga gawe keluarga si tiruan 7 luan jadi di hobolu ikon hormatamu mah si matuam hormati selakon nang jadi saut sinaka miuhamuna jadi saya saut mas satu dulano atau mahamuna dililit yang dormuna jadi pas itu mas sudena hamuna di perkara tuan ikut seluruh hamuna undangan dong kata-kata dari Hamida auro arah pakar itu dong idang bui harus disyukuri semua yang mulia harus bisa jadi panutan adikmu 2 satu itu satu adik perempuan adik dia harus bisa kalian jadi contoh saya yakin itu kok kamu udah mengajar-ajar yang dimuna mulai dagian kos dulu aku
Mereng parong na sa libing tujaw. Tingkat Julian parong na las dolo ha mamireng parong tujaw. Sa isaha may ulong iwang nay tur ko dohot di keluarga. Sa pas-pas itu pamahau na tujuh bulan oleh ate mak. Basta ba ba? Kudono mo do. Gido. Ngayon kamu sudah turun terhadap ramai. Jadi melatih di kita, melatih waktu itu waktu. Jadi bison, jelah. Contoh guru kunang burju. Memang itu guru kunang burju. Burju doh. Warna tua-tua. Jadi bisa darion guru buat kamu hela kani jalo hamu masuk basu nasihat Tuhan tak malang na posona sian guru ni kok jadi sor baru percaya dah tuh karena kau dari anak gadis kau kalau di gereja kita sebagai pelayan Tuhan, aku yakin dan percaya sama guruku tidak mungkin kecewa sama orang tua. Sudah memberi contoh waktu gadisnya. Kami berharap sama guruku ya terus sampai ke rumah tangga pertahankan dimanapun nanti guruku bergereja ikutkan yang sudah ada melekat sama guruku. Misalnya atau guru dah, bujuk-bujukan dah, guru. Ini tu helak. Lah, nombor kon. Kalau ajar mana tu, ajar tu. Aku nak kau umur kian. Lah, boleh umur kian aku pasti mana. Setelah ana nak kurang di mata orang. Anggo kami sebagai orang tua sangat menyetujui. Karena kamu mau menempuh borukon, kamu udah kepala keluarga, jadi kamu udah sebagai tiang di borukon. Jadi berlaku, selamat madam dua, ultima.